toga se to smatra jednom od najzdravijih ishrana. S druge strane, nešto što najviše nalikuje našem tipu ishrane je svaka mediteranska ishrana i u odnosu na nordijsku ishranu mogu da kažem da se mediteranska ishrana karakteriše možda manjim unosom ribe, ali većim unosom zelenog listnatog povrća, većim unosom takođe koštunjevog voća gde spadaju i orasi i lešnici i tako dalje, većim unosom maslinovog ulja, vina, koje je takođe zdravo, znači čaša crvenog vina dnevno je apsolutno zdrava na svim nivoima, i kardioprotektivna i prevencija hroničnih bolesti i sve. I na kraju, poslednja vrsta ishrane je ta westernizovana, odnosno zapadnjačka ishrana, koja jasno vam je sa slike o čemu se radi. To je zapravo ishrana koja je proizvod rapidne urbanizacije, tehnološke revolucije i tako dalje. To je ishrana to je brza hrana, ona je karakterisana, ako se sećate, malo pre sam vam rekla za omega-6 i omega-3 balans masnih kiselina u ishrani. Ona je karakterisana odnosom omega-6 prema omega-3, recimo 10 do 15 prema 1. A taj odnos bi trebalo da bude i bio na početku evolucije čoveka 1 prema 1. Dakle, osim visoke količine transmasti, ona ima i veliku količinu omega-6 masnih kiselina u sebi. I nemojte pogrešno, znate, omega-6 masnih kiselina imaju svoju fiziološku polovnu funkciju.